men bana ngech bani ke bayola men shali ho ken bana ngitin ke deteneo ko be kon take good understand mi gwa ka do dande rande ka nanga je bana je chuto gwata men ho coach on gwal me tembo kona ger ko kon ko woniam ko do brandong de kon do de ngai keje na mani coach chane nyom to kona nyok ko bite ke good understanding mo gwa coach on teg mugore ba ger gwad mene banam ban nankanama kareo banam nankanama gorjeno bi kon kol tek ngani jidit ana ka do dande kon de kon tuk de kon ngai ke jagwad me ko stok gore je ba ngach ka do mo gwa bana ke nyoko mukwen kon ke nime chale coach on eno benyo ko kwen je ye ko biate ke ngej mugwa ka ta dande ran dere je kwen ge ko ngai konen tuk ana la gurin je ba ja ngach ne diaten content wanamo jana nyok muto kona coach on bana nyom mukwen kone ko bi kon jode bi kon ngach let kon jode long coach on gorjeno biro nyokami ku practice ku jalat gwada me beje explain do dana go kon bane kwen keje na meni shwale ku kel shwale mika ba chole ne me na meni na me chitka coach on eno go jeno jin bi practice bilat ka do dan der jodi ndir ngai je blo joko video bi nyoko practice men mi shi ngaje go ya tamal ban je kan jodien